kerajaan pesan lo perjalanan. Kemudian jani matur-matur yang kita apa luar beda yang rinasu dening sira dia Jambuwati menawa bencana. Aduh. Siap. Kadiang apa wartawan tangis kita para kelawan siri kebonjo. Singgih patulun sasuwana. Sampun kasidah. Ingsun lumaksana haneng midarsa pura. Ini haratu sasunan sampun sida titiang mereka ke midarsa pura. Man boyong idang udang nyebak tekau. Tames pejah ingsun pariko setekap desira rakreana padeh madri mangkin dumun sampun wenten titiang mereka toren titiang kecaca jak lawan titiang Gusti Patih Sudarsana ratu dong singen kan rayon ini dapat sesuai dengan Sang Prabu. Wenten sida titiang mereka ngeranjing ke pekulaman. Adian pupuk nayawi weka. Dan kasidan ingsun marangin sira naron. Peradian! Ih, Rano Cito. Apa? Sing idang. Pocol. Meme meteng nyai dong laksanang tugas umum tu sing idang. Patih Sudarsana. Mangkin dumun naratu. Ampura rahat nanakmu, ibu. Ampura yang titiang sana mangkin alon-alon pikayun naratu. Duaning Gusti Patih Sudarsana kelintang mawi seso aratu titiang mau lemo maro ibi. Kemo mulian. Bang meme lakar ngerincek jani winayo pangidang meme mejakeun Patih Sudarsana. Kemo. Singgih ayo ngani kanunaning parinyatna. Sigro padha adana lugu ki ngani ke. Mulo doang Patih Sudarsana. Omong jen jesilep winayo ni. Kenapa nepen jelemu tenan? Angge sane mangkin sapun api antuk aratu. Lho. Aing titiang. Atak watekeun sisian meme mekejangna. Kau kan sisian meme mekejang. Aing yang sapun iko bangyang titiang sane mangkin naon sisian palungui ratu sami. Nah, aden mau kajak mekejang. Mai nyai lo kapan iko yang tangkel ring desa sunan. Nadio. Sayung lihat ini merangkai ngani kau. Mai. Sigru. Aden mau ajak mekejang jani nyai Subada diajak ni desa sunan matur nyai lo. Ratu duaning sampun sami nampak sisian palungui ratu rau tangkil durusin sabahin wacana. Nanak watekeun sayong liak cenik ingan itu. Mangke rengenan luar wakian sira dia Jambuwati lawan kitu nah. Nah, aden mau ajak mekejang jani melang beng kupeng nyai mako. Dah dua dingahan bawa si desa sunan.
mapan abdian sira wibondo mangke beparayu anyiwi angas tahu daripada nira pada kabetari duaning kayu nida sasunan jani nunasi coreng ida yang berawi enak padwadan sigro pepareng inganiku nah yang keto ireng ida sasunan kadiang apa yang mangkanu man kengken nyai ngiringan apa sing wah yan mangkanu sigre waduh tut lopak sira ki bontemang nah yang keto ireng ida sasunan jani lo sigro waduh kanyu jura di kanang setereng sira dia jamu wati dan sah kini ring tekap watekan di kanang sayung ning sira pursamu sigro walau pada kesamu akan yayo degi sira dia jamu wati warak urjang inganiku yan kapidi tadi lah padu lesu akan ikanang yoga diri abdian diri beparayo medok anyiwi luar buk padan padu kabutaru sigero aing haratu yang betari dikit yang dia jamawati rauh tangde ampuro yang dia putih pancu belum kali kewakanam dewiyam belum tirbat makum sigro Kadiang pun apa begitu? Beprayo, wadi, ang usak aset Wisman yang tergo. Luar. Wakulun paduk kabutari kewalo kesamua kenduk apa luar maku tamaning apatian sira anak inganiku warak rijang paduk kabutari sigro waduh temudo napak kali kanang pertiwi Sekarang yang dulu. Dadak pada waktu begitu. Kadiang pun begitu. Berapa berikan angimu? Ulah. Wakulun paduk kabutari sira Prabu midarse mangkana luwir abdian siranak inganiku. Sening panawati begitu. Enuak. Ya atas apa kado? Ibu pacang waru duga aku begitu.
Mangke enak-enak itu anu ngalan Bayu Sando kelawan itu. Ibu pacang warung Nugraha begitu. Wah, iyan mangkan si gero yayo teki anyiwi luar panugarakan sirup paduk kabotari si gero panuwe kapadikanang panugarakan Yatno begitu anak. Yo. Wong yang suku sepasang yang sang yang perebut untuk semua. Mau apa di kanan? Iya. Wah, kulun. Waduh, kamu tadi. Riwus kawinugaraku, ani kanang panugaraku. Yateri nase, mijil geni, reng seradoning, awak sirdiah jamuan. Luir para manikanang suksemu, saturan yayat eki siraranak ingan itu. Wah, terus, Wanawati begitu. Bapuan kita sampun warung Nugraha, makai makan begitu. Ibu pacang wali mereka nang suara loko. Iyan mangkano sigero. Alungu, maruda di kanang kahyangan. Luir para manikanang suksemu. Yaksadia. Nah, cening sisian memi ajak makajang wireh subo keician panugarahan antuk ide yang betari nijani pada cikna yang areh kang ragani dewoni disubane mengareh wogang kumi medarse nina pangmudadi paguyang-guyang ning warak pasilam silim ni kanang lemu maka pakerem ni kanangmu mangkane. Nah, aden-aden mau ajak makejang dua ning jani suboman panugran jani subo edengan rehan uwogan jagat midar sepuro yang sing idang nyai dadi paguyang ning warak padiosin lemu Padiang apoyan mangkano sido dento apotan sido men kengken nyai ngiringan apa sing yan mangkano sigro nah yang ketu lautan lo Iriku yato siru dia jamu wati apan sampun paweh panugerahan dening siriyang pilau waduh sigro angrangsok kakanu maku panugerahan irip sang yang dharma matilar mareng awakti ngadak akan sira sang yang catur winase wastu muda wastu dasa mahu muda sang yang catur sanak masuk mareng awakti
Yang pati muring Raja Pati muring ati Galah Wanaspati muring Sela Wanaspati Raja muring nyali Seterane Nadia Omsi Omo pada wangi ter Wano kingani ke Serga Itu makata Wance Lumaku kita malam Kara Dalam turga layu Waduh menang inungsi jengkel Bagawati Loren Menang sinemah Sanga Ceroce Muangkana sigro Waduh deh akan Manyong Angsangin Angsangan Muang palian Sigro Lautan idaran jagat nidarsane Ano mareng daksinu pasimu karo kecenengan yo Oriwos makan abet Maka sawadi kanang dade Ring 100 pato nyai Kona kejek Wenang tegituan ada Maka pedak sinantu Satu rakan lawan sinu padok kabotari Maka bakten tu Lawan siruk Waduk kabotari Sigera Antian yato karuro rupan niro perasamu Anu menadi kanang liak pedak Liak abang liak jenar Liak badang ketika di kanang mancawana Sigera yang makan gitu Nah lautan wogen jagat nidarsane Yang sengidang nyai dadi paguyang ning warak Padiosen lemu Yantan kita dirduan gitu Masih lawan sirah kebun Aduh Aing titiang ratu